Charge d'Affaires ad interim, the Republic of Slovenia. Father Cyril Božič, OFM OAM, from the Slovenian Religious and Cultural Centre, St. Cyril and Methodius. Mr. Derry Madison, Honorary Consul of the Republic of Slovenia for Victoria. Mr. Eddie Mikulev, Chairman of the Ethnic Communities Council of Victoria. Mr. Peter Mundell, OAM JP, Member of the Council of the Republic of Slovenia for Slovenians Abroad. Mr. Roland Carmody, Chairperson, Council of Slovenian Organisations of Victoria. Mr. Adrian Bartlevitz, Honorary Consul of the Republic of Slovenia for South Australia. Mrs. Ivanka Kolačko, President, Slovenian Association, Planica. Mr. Milan Ogrizek, President, Slovenian Association, Jadran. Ms. Marta Merhar, President, Slovenian Association, Ivan Cankar, Geelong. Mr. Mario Jakin, President, Slovenian Sport Association, St. Albans. Mr. Franz Čulek, I'm not sure if he's made it yet, he's the President of the Slovenian Sport Association of Canberra. And Ms. Maria Anžič, our lay missionary, Slovenian Religious and Cultural Centre, St. Cyril and Methodius. Prosim, vstanite za avstralsko in slovensko himno. Please stand for the national anthems and refrain from applause at the end of it. Melissa Fistrich will sing the Australian National Anthem and Helena Trinic and Anna Tegel the Slovenian National Anthem. Australians, oh, let us rejoice, for we are young and free, with golden soil and wealth for toil. Our home is girt by sea, our land abounds in nature's gifts, our beauty rich and rare. In history's page, let every stage advance Australia fair. In joyful strength, and let us sing, advance Australia fair. Žive nasi narodi, ki krepe ne dočaka dan, tako da sonce vodi, prepiri sveta pomenjan. Daroja proskosa, nevratne sonce pomejak. Daroja proskosa, nevratne sonce pomejak. Nevratne sonce pomejak. Thank you, ladies. I think I may have left off a special guest too, and I've just spotted him. Councillor Ken King from the Nillumbik Council. Thank you for joining us as well for the Sugarloaf Ward. Prosim, ustanite za avstralsko in slovensko himno. Oh, sorry, smo že. I better start reading properly. Pater Cyril, OFM OAM, je pripravil posebni blagoslov za današnji diamantni jubilej Slovenskega društva Melbourne. Father Cyril, OFM OAM, will now offer a blessing to commence the Diamond Jubilee celebration of Slovenian Association Melbourne. We've already been blessed with a beautiful day, but I'm sure Pater will bring us even more blessings. Thank you, Pater Cyril. Hvala lepa, gospod podpredsednica Francis Urbas Johnson. In čestitke gospe predsednici Julijani Čampel in seveda članom odbora in vsem nekdanjim predsednikom, podpredsednikom, članom Slovenskega društva Melbourne, ki danes praznuje svoj 60. rojstni dan. To bo sicer šele 19. decembra, ampak danes je slovesno praznovanje.
Torej, pozdrav se vam, se pridružujem pozdravom vseh, kateri je po imenu imenovala gospa Urbasova. Drugi častni gosti, lepo pozdravljeni, dear distinguished guests. Zahvala za to povabilo. Pred 10 leti smo obhajali zlati jubilej in takrat smo v imenu slovenskega misijona podarili ta križ, ki vidim, da je tudi danes tukaj, 10 let pozneje. Prvo nedeljo v novembru imamo še po tradiciji tukaj o 5 uri popoldne molitev za pokojne člane društva.